SKTV Nongthombam. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. Manipur da anu balengak ama lehenabagi damakta president rules ki magi matamasi lo selaga lengak lehenaba president rules lo thokinaba loran IDP singi mohi apamba magi lepham singda hanjalhanba duga national highway singa sida freely movement toba yahanabagi damakta BJP ki MLA mayamama Delhi de chalaga central gi BJP ki leader sing unarure unabul or matungda ngarang si Imphal airport da thunglakiba hanagi chief minister N Biren Singh Makedi media ga wari sana matam da phungdom basi Manipur ki miyam na pamiba mayam sing aduga Manipur ki elected representative sing asina pamli balengak sema pamba aduga miyam gi apamba mayam sing asi central gi leader sing da mayek sing na thamamme aduga anytime kogi law and order ki situation si improve hek torpaga dum lengak semba yabagi lengak ti soina semgani habagi wafum se phongdo yeduga Delhi de chalaga karigi damakta una bachali bano karigi damakta tana ribno haiba targadi koi si BJP se national party ni regional party nate koi swaida decision panlo lorga ekta thabak tobe abnate aduna center de chalaga wari sanabam changi higher up ta masi yohonbam changi aduga decision si national level da lorka dabani swaida logo decision nate habagi wapam si hanagi chief minister na phongdori aduga Manipur miyam gi apama miyam so phongdo ari apama mayam do malusu thamame MLA sing na pami su lenga sem pami su thamame habi wafum na chingba loina na PR lok thok pa targa su natak any decision to gi haba targa di any decision so lo bu yaroi PR lok thok pa bu ero lenga sem bu gi ero masi ada chalaga unaraga masi tanaga dabani ekoi shaida mayam ready leire harga hekta yabnati habi wafum masi phongdoel aduga loina na hire si majority leire harga hekta lenga sem bu yabnati aduna law and order ki situation si hana improve to bum changi huji khara yamna improve tawre adubu law and order se phajana improve tawtar ga lenga sem bu matok ta duni aduna majority leiraga di lenga sem go damne habagi rules leite therefore miyam gi live property security lehan basi hena matok tai maramaduna madu gi damakta law and order improve hana ton matok tai habagi wafum se phongdoi chuna maramaduna live wafum di law and order se improve tawdri phawbadi Panayamna majority leitargasu Panayamna majority number lebatargasu the majority the number will wait outside the law and orders gate law and order ke gate ki wang mada law and order ki improvement se lak pa ngai batari uje khakar improve tawre phajana improve tarpaga soidna lenga semgani habigi wapum su hanagi chimsir N Biren Singh na media da thamame aduga ara chalaga wari chanabagi maram seda khangdana pepa ngalu mayam singa sisu masi khanghaningi habagi wapum singma mayamam su thamami habtare aduna mathang si masi matang sida habtare ko ye law and order gi situation si improve tawdri bhawbudi number lairga sulenga semba yaroi habagi wapum singma mayam live si yes yam maram chaba mayamam su yauri adu ba koi kyam ko ngai ga habna singma su mayam dari therefore majority kyam kuina majority ke number se kyam kuina law and order gi get ngai ke habagi wang doni wang ski matang sida khana ne tum tanga si SKTV gi studio the length in the library basi WAYEL KATI Pausi ki editor Oja HEMANTAKUMAR NINGOMBA am to HEMANTAKUMAR welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us Zeliangnong United Committee Manipur ki president Oja MEIBON PHAOMEI Oja MEIBON Musu Taramnokchari, welcome to the show, appreciate your joining too. Lona Oja MEIBON PHAOMEI ki president ke spelling da koi president ki spelling do soare maduna koi ki PCR ki hangona spelling do semdo pinaba hajari lona na ahan basai Oja MEIBON ke doma open to jage Oja MEIBON laiba huji aina thamjakhiba haibitare majority leijaba taragasu law and order se improve to bhawde lenga sem khirwe habagi wafum se phangdu aduna law and order se improve tore therefore yam thuna dum lenga sem ko yabagi mong leire habagi mong se nige tawi aduna so ai matang sita koi je national party ni koi mapan da chalaga center da chalaga haina utraga di any decision se koi loba ngamde higher up ta han yonga da bani masigi wafam se ko swai se tangang iba political party boiro pepa ngang iba miam boiro masi khangjen ma mathok ta habi hom thame mai respond to minute ras masi se hujike masi ki topic matungin na duga masi ke gi dum masi topic se SKTV na local ino hebo ngarang koi ex former minister na airport haiki bi matungin na uto open logje masi koi na khangja ga da basi koi na hojik se Manipur da majority labor government leirame ka leiramba se kamai lagi majority 55 MLAs na puraga sakar se semi lei majority oirena adubo haribo mendi majority lei na kai do PR lakpuno
hai ba law and order hai ba majority center national party na lead to ba BJP na lead to ba 55 MLA le na kai ga ta zero ke suspension la no hai ba law and order gi damakta center na thamlok pani hai ba siti landre chumme adubu hai ba law and order dagi na kai gi damakta majority le ba government na law and order maintain to bungam do no kai gi damakta law and order fail no kana no oi hali hai di majority le ba party national party Delhi ga state ka party amato oiba double engine government le rule to riba sina kai gi damakta law and order maintain to bungam dre lo thokra ji lo thok le rabani aduga masida adi koi honorable ex former minister na rang haibido masi majority le ga so government hek semia de koi national party ni hai adu agadi madu khanglagadi adu agadi hariba party government formation to no ba ekoi delhi se pani haina haire kharsu aduga maduda ekoi ni yengabadi adu di national party amana to goda ba thodang state ta party majority su leiba aduga national party su oiba adu di kai gi damakta sabi patra su hai ki ko adu kai gi damakta formality chumdabagi damakta national president una appointment lawa ngamoy masidi home minister su lawa ngamoy prime minister su lawa ngamoy habsi formality lan support national party mana lan chaluba maramdi manipur sida manipur pradesh committee BJP ke lejeri ba president ba saung lei masigi knowledge yaudang chalubagi ra natagana masida Paulo Nuraga, a national party, a state registration formality, government amakak formation to Dida, party na state Pradesh Congress BJP na kai Mato Daka Wagena, but do low the start beginning. Already Central National Party or the National Party, the higher Puto party president the Krihare, party the Kriharake, a quick formation the Pame. Agadi more higher instruction lapra lactabra la agadi leadership khallo hayakani leadership majority lagadi leadership khallo haiba ama number 1 aduga law and order ya dribina masi government formation to ya kiro haiba ama central ligi party da boy link laibina pi kadabne ba madu khang daraga kari ge damakta pressure to no minister party yaw dreba okay party out the pressure over that. Party Tanam Meva. Every party war out Raga embarrassing the Apamaka Salaga Haru never national in charge na. Koi in charge na. A koi appointment Lobangamoy, Aduga I see the party can get for me or can get party through the having a effect pan money. Aduna Aduragadi, I know Nasiki topic between law and order. Ya roll order factory file government formation to rohencho ex former can so roll order daka we had law order se hana de 2003 May digina 2023 ki May digina law order ya de lo thok khabni already madugi law order se ji afabu oidribni kanglup ani unabi ya dribni kanglup ani famin na basi ya dribni kamin na river 60 ml 10 ml unabi ya dribni adun machine lay na kai gi damakta machine lay na kai damakta government formation to bi ani na center approach to basal ibise moi chumli brava moi chumli bra ani chali bedo loy order phatte na khang na kai gi mo sali no 26 BJP MLAs na chali si kai gi no ba already law and order hari law order factory party order hari law machine takpadi law and order asidi hojiki sahi manga sakhi bisu yari phataba sahi ani sakhi bisu yari law and order asi law and order maintain to go no pass kanano central sum thaje driwa formation majority le no ko puro aduga no phana ba law and order maintain to no gi ho thamlagi haragi di thambesu hai ba ko adu center na Manipur se law and order mingda law and order factory have mingda
aru government formation to handing the bagi amasu leire aruga law and order sigi depend away haire government formation sida aru gati majority leire kasu masi law and order depend away hagati hariba maruina hojiki hariba IDPS ki awa tariba hojiki kenoda lilik kemle riba miyam ki settle to the ba habisu law order yada bagi ni law order yagadi mo settle to rani adu so phaba mo ere ani suba point dena free movement yadri basi su law order yada bagi ni aduga hariba buffer zone ane leriba maming dagi also government of India not so some community khana buffer zone lao le madu lauriba aduda government of India su madu buffer zone da changhan da kong mo bu changhan da na leriba asi singsi punam asi lokthok ti paudi government tawroi habani government lebiya di habani adugadi madugi law order depend toragadi another hojiki 2026 February 12 leire masi faudi law order se IDPS lakni hojik hariba free movement lo buffer zone lo IDPS in cha lilik kemal ite bida ma masam sa kemda hanjingani hojudi thajade ba maramna adodi masi another 2026 ki February digina another 6 months house di job never house di job lakani hena idi la thamjage house di job se na maramdi hojik moigi lady government da lady ba majority oil lady ba MLA responsible oiba national party ne so law order fat for the government formation to do mande moi thajar banina adodi government gi hairi ba sahi ani makhai muk lakpa law order ya lakpasi hojik kamna di haiwani changthok changsin ya to basu men di kamna bulai ri ba ma kamna badu di lai adu hojik amaga changna biya da ba chathok changsin ya na da ba haipse maru di akoi lifeline da akoi chatli ba the national highway sing the for free movement to be already law order ya de ko ya the for government le ready high bo le ba MLA ka suspension le ba 60s MLA se government le ni have thajal no ba ai wendi kai no mokhoi 60s MLA so law and order phana bo kai mokhoi the capacity le tre phana ba capacity le tre high bo governor rule to governor council ne su basi law order phana ba gi amhok to dre ado tawdo hona dar lebedu pharak padu ngai si government semna bahar gadi hari bedu matam du sum hau gami yadamna ada 6 months muga chapam damadi dijuru sala aga chatani ajuna mlo khoi gi wakhalonda emel delhi chaliba meeting chatba meeting emel mayam do ma khoi manipur da afaba popular government lakani habsi thajalugunu ado masi last end samjendi thajalugunu ado masi no thajab ya badi law and order farakanda akoi government leibi agadra habdu khakta khalla lei orna aham raw thumjige okay law and order improve tarakana phajana farakanda lenga lakani habsidi manipur miyam no sedum hanade dum khanga le hetere law and order se improve torgadi soidana lenga gam leibi yagani adubu mayamna hangamba wahang amana law and order improve togusibu kanana no present rule thamaga madudagi lakpa law and order aphabadu khakta ngairaga legdoribra natraga lenga am semaga law and order improve tawna wohana badudi lenga ki mathau na tabra haibagi wang sudum hangaga lere adu bulai woham di law and order improve tawdri phawdi lenga laoi law and order hai improve tawbaga sarkar to ana hi hai hairamine lenga se soina lakani hairabani na law and order se improve kam kan tawga dagi law and order improve tawde haibasi koi hairiba free movement yada ba gari bud highway budilo hangi but free movement is not there free movement yadre IDP sing they cannot return to their original villages places. It means law and order yadri habni aduga free movement gidi tang mari amadi october tang mari amadi taruna singbada empty buses ke improvement dikhara try to gibagi koi zaimanta gi pauche da sudum phongbi khibale hep tarja aduna law and order se improve tawdri habagi sign me amne hep ta free akoi gi empty bus taga oina tawri ba du test ni madule success oraga di mi ha pagazum jalak toini adu komai yengbi be hojik lai ba no statement hep tare this is not something anova adum han de khangna rabu ngakne law and order improve tawdra ke sulenga lakpa yaroi habase aduna delhi da jalu dogi khumde ya dabagi wakam ma thamena haige doribra otherwise koi president rule is the only medicine to restore law and order in Manipur komai thambes koi gi ahan bada sagi BJP gi MLA mayam ama delhi da kachen ka badongna karoi ko adu gi du aidi mai pak ta khongchat oire na aidi lawi
honorable chief minister hana gisina man haidori ba wasna takwi waniko mai pak tab khongchat ama oire si mui myam thamai ba statement mayam sida khoi khangi kaino khangi hakanda asagi man haiji lengak ama semen bada hojekti law and order se mana primary ni na man hairi hai ko primary ni hayo yes primary se kamai oiduna sini manipur da lei si present rule thamgi basi magi government haitare hana palamba chief minister oramba Nongthombam biren gi honorable khogi kano sigi magi matamda thamgi base law and order ngak pangam te thamba nati ko khoina khangbadi ma resign tawthe kari gi lo khangde ma resign tawhole namdana resign tawim baram do ken pande natra ma tashengbagi di ma panmam de thokpane ado ma pande ai phadokna center na hairpadagi mai lusung mayam na haibadagi ai resign tawre haigera law and order ngak pangam dabdi ai pham thadoe habra ken haidi resign tawre right ko ma resign tawre so khoi khangi ada Delhi da chatlure Delhi dagi ada khoi special flight ama haigadra amada laaga kanaga lai submit patraga loina na langminai aduga den mami tabok ta da boy torga dum sangelaga dum kan tor khoi PR thangre ko si lai ko si potsema adum lei aduna si yenkanda madu law and order ne si akoina lawdi then ada kan doga masi union home minister masamang na so adum hai zai resign tawre chief minister resign tawre matung da anoba government ama semna bagi damakta leadership prem tawba leitre hai ko leitre aduna maram oiraga constitution gi oiba akai ba khar lakadab dagi manipur da personal rule thame se center na yamna mayek sengna hagi ba pot ama lei simale hojam yengse akoina law and order da sum tainaraga government ama semni na pa taragadi MLA mayam resign tawro ko kanaroi noi manglan do oiroi da manglan amani ko sumoi oiroi da manglan amani noi MLA oi bagi right letter bane na idi lawre kari gi no har kanda manipur gi law and order city kana ana sanagi har kanda center na sanaraga lei ko ngasagi sallaba ma khoi thori lisang si sang raba ma torga yalaga amuk chinghanba amuk chinghanba thadokpa tor sanaraga leiba pot amane haibadi jaga mena taugi haina tauragadi manipur gi hojik laiba law and order city aidi kui ponti na khali ko pung kun mari gi manung da adum lution ba yaba pone na khali ko sagi free movement regime sungai re ama sungai re loi na mag yaba pot na mani adu jaga mena tauning ke ko thado ga thame natro ado somna kandana law and order gi PMC yengaga gamen semgani hairagadi primary ni hairagadi tamaito gamen semandori ge ba soi oiroi amuk so dum haige ai ko ngasagi maitaiga kukiga hanagi adumaina mahusage adumaina tinaraga saminaraga thangminaraga changnaba haiba se masi another sahi da changani sim khanggadamne khoi myam punamangna akhoi na haido si lambi si free oiba lambi si free on chapa noi su kaim yetaba akhoi su kai khoi na su moi kaim tongdaba adum si free oiba hayo photo madi india ga men tawbi yaba pot amane natra aduga santuk changi nei to khro naga kuki bokta hojik changba yadi yadam hum yori ne bako ahin lekna ba kunti usi phawbada natro adu sahi ka surage ba si loin ma khangba pot amane gap si communal class ama thokraba kanglu ki rang tamthi ba ma hana sunodana ma kangda ra tawna ba mamada santuk changi tawbai sidi masidi adum khara adum lugudaba pot amane ba ko ar tawna da ba ingna singna leimina ba haibadudi ngasai wakhan phadan narakani adugo loinana security ki measure do natro khoina yengdu se adudi hojik leiba mong ma tawsidi sung oi oiro da pot ama adum lei aduna government ama sem matamda law and order da yumpham oiraga sum semgani na ngai tar di adum ngai oro ai wa oiro ena khale simlai ko hojik adudi akhoina ngasagi uji hagi wasi akhui yam nakai yam sengi aina hajabu stem nakai sengi primary nati di kaino kanda law and order di india ga mena lakshan ge haiba numita lakshan bangame simako hoi tapak ta kan tong de na ken tong ti na tro khu ke dong ge ji khungap ka phai na mayam chang na wa ka poi law boi torga lambi khra thingi ha le ga to story ngai ko sinatra mi ge di ke dong sini nong mai ji pa da phai natra nong mai ji phane am di le nam ba ja ni he nong mai ji ko pha ri sini ko ado singa tam ge yeng na ba da di sing di ken tong da kum na le ri ba ko ji sinatra aduna mapang kalli
chingda mapangan kalli si khangi mapangan ji kanana kalali India ga mena kalali mapangan thai si khoi sidang hai si sidang khang je ba ko aduna law and order si khoi India ga mena ka ge bu sallaba angau ba ama mang ka thori thorga thori lisang ama singaga am thadok ba ang thajan ba sanaraga leibagi moong ama oina tawi maram aduna law and order ju pam oiraga gamen ama sem gani hena pawa targadi BJP ke MLA sing pawa targadi madugido khandaba matam oire tawdaba matam oire nei haningi aduni kamai tongtai hujik ngasai khongchat ke mata amu laksake bako delhi sab khongchat hajage moina haire prime minister unabasu yadre yes union home minister unabasu moi unadre phangdre ko try tawba tawdaba khangdre ko phangdre ko party sigi leiba lusingba mayam unani na haire moi hoina dum hana haire duni masagi sabit patra tu kawarga unare haire sabit patra gina toroga khoi nungai te na khoi swada sung haitana lamba mo khangna sara maktani bel santo saidu hojingna BJP ki magi organization secretary oijabai wane ba natra ma unare unabdu so lei unati mi tarukha unaru de natra aduga asai party ki level dagi stagi satlaga MLA me amduna party ki level da unatargadi kari gino ngasai khongchat tu da Manipur Pradesh ki president oiba e sada pudri ba kari sada yang na samin da ba kari gino president oiba nupi sina mang tharga MLA me amduna tungda ilamaga sa targadi madu party ki level da thabak tawena kamai hairo jona sineba adu oide project natro oide MLA kharajna torga singa satpani natra singa satpadu kadore maduna ne insai mai pak khongchat oide party ki wena so ada mawa lobe ya ba pot oide ko adagi den muina thamningi ba mapau mayam singdo prime minister thamangam de union home minister thamangam de natro kari no no nang mayam na haris bo ha ro ga bihar gi election ga Manipur da PR lo tum kari mai le nage kari mari le nage ai kan na tin khali sigi ko kan mai le nage adodi yongo bihar gi election ngai le ro natra adagi assam gi election amuk tok dore bengal gi tok dore tamil nadu gi tok dore natra adu sa mu ngai gi hairo aduna yam samna yam ten takna hairabado Manipur da gamen ama sembre na BJP gi MLA sing na kan bataraba ko noi masing suro aina sum khangbada masing di adum lay na khali masing di lay ko suri ba masing se asina ne masagi center gi wa tarunu ko noi adum BJP oina taw NDA oina adum taw tawraga governor gi mamang gab lepuso ko CM pai samchamba CM payu ko samchamba CM payu ko adu tawraga akhoi gamen ama semjaragi haibagi CM payu ko formality oina phajana chalu process sumhallo adu sumbado maduda ngasai kano duna governor duna mana yaroi ai president ro thamgini na hai ngam ti yegi ngam yegi ko madode ka dore legal validity lai law ki thongda la ga di high court la kani supreme court la kani madode ka dore yang bra India government kem tong ponti ngamoi ba ko si khoi khangga da po na malai tawga da di sine ba maru di sine ba ko khwai gi maru oina noi na delhi da silu da sop ko de ba ko governor gi da changu noi mayam pullu masing su surag chang uno aduga CM tang pisallu aku sa ton gamen na masyamage claim tawre si claim kana gi makada claim tawba tomba chawba hongbi speaker gi makada adu gi makada tawnaro nakai seng na ko yengnaro adu na tana akhoi di center si kadore ha akhoi di national party ni adagi jirang mayam to tam khong kolurga ma torga aibu henbiu na hairoga ohelak pa hapuk patu ngai ni hai targa di handaki bapu gi gamen sungem semalo ko sahi kuju de na kuju de ko Manipur senatra aduna kuiroi da pot amani aduna noi mayam perseno wakal tamino adugo den popular gamen ama akhoi na pami adugo den na khoju pamangani maram din nokhdi hingba sibagi pot ne natra vote se heng ngai rabani na natro si pot si leibani na BJP na thawai option ba ma changi party ko laga chalu e sada phabayai phathabayai mabu ko laga chalu satlaga di ka dore yai phaba mo er kane na ai han round fight thamje okay party ki president state ki party president ga loina na chalu hai yo hum duni party ki level da unaba meeting oiba target de wo party ki hui leader pudarisi morina hui high political party sigi legislature wingi akoi members sing ata sele hana su har ko sadum yari adu party ki president state ki party president yor maga state ki
senior central leaders in undam target hena mong tagani have hum dunia bu hujik lai wafum di law and order se improve to baga lenga lakani have ne law and order improve to bagi mami si thu nadi dum khara wa bagi mami si tari adu itar gadi matam si sang na ngai ba matam sang na ngai ba si lerak tab na maram oraga koi masi makhata na house dissolve to ki ba ya bi pibam and ultimately कोई प्रेसिडेंट्स के रूल से खरा सांग नगले रखत रहा है बगी हम नचिंग हाइदी लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव तो बंग आइतार गदी इवन इलेक्शन फावबा इलेक्शन तो बया बगी कंडीसिव एनवायरनमेंट लाइते है न रिपोर्ट सो मयाम म लाक पया है बतारे ईसीआई ने सिंग बदगी अरु तार गदी मणिपुर दा इलेक्शन सो पांगथोक तबा अरु हुजिक लाइरिबा टर्म असि दसु लेंगा से सेमंगम दबगी फिल्म दा दमक लाइगदुरबा लेंगा यामना सेमनिंग बगी वाफम सुनो न तबिदा प्रेसिडेंट रूल थमक मतम दा मणिपुर दा थमैबा हुजिक हुजिक लाइरिबा प्रेसिडेंट के रूल से सस्पेंडेड एनिमेशन नहीं सस्पेंडेड एनिमेशन कैन बी रिवाइव्ड एनी टाइम अदर एनी टाइम रिवाइव तो बई याबगी ऑप्शन दो मणिपुर मियाम न होत्रोंग होन उरबनी ना लेंगाक तो सेम नबा ट्राई तो व्यू हैव नि अदु लॉ एंड ऑर्डर से पत्री बोगदी लॉ एंड ऑर्डर के संबल की वांग मदा मेजॉरिटी लेजब तारग सु लॉ एंड ऑर्डर से इंप्रूव तरप गायरगा हेग इंप्रूव तरप लॉ एंड ऑर्डर के गेट से हांगदो मनुंगदा सरकार सेमोगे हैबगी ऑफम दो इतारगदी मदु खितंग ओथो वाले हैब हमने दु लॉ एंड ऑर्डर की करी के तम तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ओइगदुरी बनो अप्रैल के तांग अहुम अप्रैल के तांग मरी चही सिगी कोई लोकसभा में राज्यसभा मणिपुर प्रेसिडेंट की रूल से इंप्लीमेंट तब यानबगी अहम स्टेट्यूटरी रेजोल्यूशन पास होने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फोंदोखिबसे हाउस हान की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह फेवर की तांग मापन रिजाइन तौरब एनी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज कनाम तना लेंगा सेंगे है क्लेम तौगिदबदगी प्रेसिडेंट रूल थंबनी है वफम से लेगी है तारे अदु तारगे हुजी लॉ एंड ऑर्डर दा कोई ब्लेम तौरगा लेंगा करगी दमकता सेमंग मोइदुना है बगी होंदनी अदना ई वजा प्रेमान लाक वजा प्रेमान दा कमाई थमी भी है मेजॉरिटी लेजब तारगसु मेजॉरिटी लेरी हेदना लेंगा सेम दबने है बगी रूल कैसु लेते लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हेक तौरगा लेंगा सेमकनी अदुगा हारिबा डिसीजन मैम सिंग से कोई सोयद लो बरी हेक्ता यारोय मपान चलगा है सेंट्रल की है दिस इज नॉट अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी दिस इज नेशनल पार्टी अदना डिसीजन खुदमक नेशनली लॉरकनी है बगी वाफम से थमै अदु एरिया सिदा लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव तौद्री फावबदी अखोय दम गायरगा लेगदोरिब्रा अदुम गायतारगदी कोई हारिबा बस से नाथोकदोरिब्रा कमाय थम्बियो सिदा अखोयदा आइगिदी अखोयगी हान चिमिस ओइबेरमदुना अदु हाय अदा है हाइबगी कनो नतेको आइगिदी लोगे लाइक यावबा अखोयना पारकपा केसना थेंगनबदुनी अदु प्रेसिडेंट हाय अखोयदना को सिगा चमानाबसी महाराष्ट्र दा मुक थोखरे अदु जामुई काश्मीर जु थोएबको सुमाइना सस्पेंडेड एनिमेशन थमगा एमएलए सिदी हेंगलगा अदुम थम्बसे अदा अखोयना खंगदबसे फंडामेंटल क्वेश्चन जे कैनो कांदा प्रेसिडेंट रूल हाइनरिबा 356 सि कमाई थम्मिनो हाइबसे हाना खंगमम चाय वारी नते कोइ हाइजिदी मा थम्दोइ सिदी आइगोंदा यावरे सि ऑर्डर सि दा हाइजे कैनो कांदा मसि 356 की क्लोज नंबर 1 दु यावरंगनी गवर्नर की रिपोर्ट और अदरवाइज अदुदा बेस तौरगा करी मनुंग थम्मिबा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैनॉट carry on its function in accordance with the provision of constitution haiba constitution provision matung ina state government je thabak cha thabang ngamdre aduna PR thami ni haiba neba PR thamba sida law and order gi thamba adagi di chief minister adu tawba resign tawba kaim yawro moiba ko adai potu de kaim yawdam PR thami chief minister resign tawgi ba natraga law and order phatab nati akhoi state government said is not carry on its function in accordance with the provision of constitution haiba aduna takodi adu ngamakan PR lokhokiduine government si akoi constitution matung thabak tawba ngamani habagi kai haitare asa haigadra asa natre madu kai haitare mo thajaba ma leirakanda aduna somaina suspended animation tawba matam sida akoi handaki khongchat chatpadi I am in support of chatpa walking is the best exercise ni haiba ko aduna chatpa delhi daga chatpa si delhi nati kalam chatpi america da na si chatpa yam phai chatpa si yam phai tawba do handaki du sarkar semaki chatlibra to ba chatlibra I have no idea id aeroplane ticket ko yam pamu je haitare pun laita lai na thal lebak sida hangada chatna asumba sarkar semaki sidi leader ma chatla lori sidi we know BJP is a national party ni mi khangi adu khang da ram di angam khang ne ba thamban thor ko BJP han lu khang da bani adu nine kham that's not the different leader leiti haibagi potnam bo e pur thang sa phone di mi asidi kam matam tawga da ha kanda akoi horse trading haidana atopa Tamil Nadu gumba Karnataka da adu West Bengal da yam nakna ba neck to neck oba party tor kanda adagi di ajagi ngasai gi ka hetare si be sena ani kai re ga tawba adai tawbu da phana ra hotel Taj hotel da kadai da thamma kan da tawna bai wari ne ba asidi samsam na koi hoji phibam phare saka se ma gi hai tar ga di national party orga su
national party or party constitution am lady ko adu makha da setli ni adu unari ba mi du ena sum thi bada unari du di ani gatani ne natra atai su number khang da akhoi na khaba gi thong uri du di akhoi gi kaino du ne santi patra ne adagi di santos ne unaga ne ba ko mabane amana notice ki coordinator hai amana akhoi gi BJP national party si gi organization secretary ne hai bani da akan ba am tu unadri ba mo unari di party gi da unala e ba ai ta ga di ozai man ta hai do baina party ki moi chatra ga su party ki president ga akhoi su president tharo adegi organization general secretary laibani pemanda ki ming manamni mabani tha unaro ga tawi aibani da ado saka government hai adegi amasu thami kaino ki IDP ki issue national highway issue ga hai adu di government unadoni sida BJP haibonga sarkar haibong khenari mi si akhoi yesan nari ba ngasai gi mi sing du di sarkar yaute sarkar di prime minister haibumba leina ka union home minister haibumba ade road and kari aduta highway national highway gi pai ba nitil gadkare ka moi sing du na government ne adum issue du di BJP gi party unadong na te aduna government unadong ne bakta ba adu sigi government haibong BJP haibong yesan na bam chu leire ana ai khatang nungai gi te there's different thing ni aduga PR thambagi te na haibado government state is not carry on its function in accordance with the provision of constitution haibane adu thambane adu manung da kari leire haidudi governor tha gi report tu yeng khang ne ba ko adu da kari ram du no aduga masida ne koina lo khambagi matho ma tare he masi kamai to ga na Maharashtra ga adu ngasai gi chamana ba situation ni ko Jammu Kashmir ga adu da tawbada hana claim tawe moina claim si Delhi da chala tawroi sidi governor office da akhoi gi kano sida governor akhoi gi PR order si yawbani PR si recital mayam lere page ani pale adu loga next order nam thangoni kari thage kanda president paibe ab power si loina ba be exercised also by the governor of state and yawbani loire aduna president unabe mathau tadre governor sidi yawjare order sida PR gi order ani ni ahan bagi PR direct thambak si ama ade mathangi order proclamation order si yawre adu takpati Raj Bhavan da chatlaga unar lore adu su mi loi chatau nate leader du chatla lore haidi 31 ni suda yaroi natra 31 ni sunana ba BJP ki 30+1 ni sutare simple majority ama absent oi berina koina number da kupna paraga 60 gi wari aina pajai sina 31 haidi 50+1 di oi doine ba ko adu main holaga 59 orga di hotare amai hot piraga chatare adu su leader am chatlaga la yare adu aina khanma da koi si leadership crisis sama soidun leiram godu male adu ne punna ada padara he na chatlu si ai sapang thokte kanam chatna die sumain MP MLA me ampura sarkar semage se ai khamada this is a first time in the history of the India gi democracy se constitution enforced torpa 20 January 1950 dagi ngasi boki train da lakpada sumai tawdana akhoi sarkar semjarage har MLA me am chatlaga Delhi da harji to kem to buse this is a first time kem sumai mai state to tawne adu leader amani chatlaga ai na chimis oina du ni national leader ni na amai tawna bai wari na du de leine adu de akoi thengne adaga party man pur sarkar semage na mingonda khoiram bola khoi ke tawbu sidam to tawna de adu su kanam to unabirak tere na ko nabem badong sem ni hai phewai de sem ni am ta hale ba ko adu aina masida ne khoina case kuma pa ba da ka lese law and order ki poram lak pasi masisu akhoi ni yam kana ngang musu nungai tai tai law and order is state subject ne state subject law and order the PR to thamda de chana bi law and order na aya na patra kanda ma public order sola kana thambadun wari ni adu law and order si di normally state subject ne ba an masi Supreme Court ki akhoi gi Manipur ki thoi bi rang si matang na leiba akhoi gi di ganglung gangmei gi case butum suram ni case Supreme Court na haira bani law and order pukchai chai si ma haira very clear ni pukchai chai PR thamu de hairak te state government da noi kai dauri no law and order chaheli si bo haibane kai no bas state subject ne ba ana ni khamada law and order da law and order pharaga sarkar semni haibagi kororari ma analogy ma lairak pasa masidi chumde mamang thangri sing disu law and order du yam phatrabne thamgrim ne ba ko aduga sida akoina yenga da buse case mayam lere ai de case mayam har mayam bibla chu ne ba ko adu akoina khanga do si loi ma pa da su SR bomai gi against Union of India case 1994 ki masidi pa de aro just mapan hel tawrini madu mamang da Rameswar Prasad just tare nong hel tawrama adu du Rameswar Prasad to clear with the khari yaw da gi SR bomai da very clear ore akoi da soi hi bam le di PR thamba si da alternative government of formation gi matam kha piram numi humni gu mapdi pirami ado piri de su kaimta alternative government formation da tawgi de sine yam lu ri se ga sai SR bomai da president 356 jari ba ya bagi mana condition tara ma thoi pi kai lawri no ha kan da khoi gi kano da center state relation gi kano gi adagi lawri ni man lawr pasida bana very clear ne pi ri 11 condition of the president rule thamba ya ba si uji ki do sarkar gi potu ma haire
sarkar kanamtana claim tawdraba aduna aina khambada first and foremost sarkar sem ge habi gas am leiba taragadi we know BJP nation party state party or magadi adudi phare satlaga so sai hangada satlani mai pumung doina moi nation party BJP ni kano satle satpadu di well and good aksanga ai diam toin chapiu haibani delhi de badum leibiru haibani kano ka manipur issue si kem kanda commotion gap leiba ko adu gap leitana ba makafum pa ga delhi dum dhak leraga dum hangang ba khumbam changba aduga BJP ki heavy weight tem unarak tre ko party ki unarei government unarak tre aduna aduma adu ainu haijabado last but not the list ta aina thamning se hojiki do president ru thambagi esa bomai sida 11 condition pire pibadu da aina hiding ne kaina kanda alternative room mo thamang do bane chimis resign tawre ha kanda kana na simis obe ya is natraga nang reconsider to nang resign to let's reconsider kana adu magi pot am ta leitana jong thamjali se pot am leire bane this is called pot am leire se koina confirm were an ain khamada ai di ikaire ne ai gi oina di sarkar semjara kaina ga center da high road aseng budi governor office tawni maharashtra du satleba maharashtra satlaga semangi suspend animation je aduga hana claim tawre next ta claim du matung explain claim tawre ne mi mem laga reliable source obi yani khali privacy masing sumdo male aduna PRC revoke tawrasi under article 356 2 ki makha daina governor report thara kanda asu council minister phamaga advice tawdoineba adu potuma aduga kashmir dana claim tawraba claim tawraga yam nungai pawam na nungalaga dissolve to thokhiba moina wari in kashmir ni aduna adu ki pot lebani ana aina khamada nupa thoga di nupa thok ta sai pi thoju jamani da ko claim tawum changi claim du loi chapana tab leader ma tawraga chapiro claim adu da claim du yak traga di akoina PRC judicial review to we have ko dissolve to to yaro ko akodi suspend animation lai SI bomai da have suspend animation lai ga di nan alternative formation to semok da ta ga di mon sarkar semje ga haira ga di seman kho go an yauri ba case da adu ga moina claim to di moi sem do ri ba yadraga na moina supreme court under article 32 high court 220 makha da justice civility the president rule 356 masi sum da justification ma review to bo yari ba adu restore to po government handler mo restore to bu da ko steam resign to go mina restore to bu du ki problem kadang le adu na ni claim to haise claim to nu pa mamang thaba governor the chief semanu pa duna chimis oidoi ne ba ko adu ain khamda claim is must ni adu claim to dana hana PR lok thokraga ko na claim to bu su yadab nate ko adu ai boina lebi nate convention ina haije je adu ergadi kano ma leitro PR se kedawi lok thor ino haiba ma leitro suspend animation ji suspended lok thoga animation lok thoga sarkar seven badu the PR se lok thoi di moina claim tawre adu lok thoi ni haibam sangro adu adu ki potu leitana mam the backup ma leitore constitutional crisis ma la pos yae ba ko ana ka masi katang yeng ma sange khoina panga da nga mu na ta ba ko my humble appeal da claim tawbiba claim adu da leader leitabni problem le leader leitraga ina haije badu amatang hayoge 164.4 article ni ko page samate ko 163 amasung 164 ki makha da ni claim tawdo se 163 dana council minister to aid and advise the governor haiba council ministers ni sakar haije adaga 164 dana ngasai chief minister shall be appointed by the governor haiba adu ni claim tawga appoint tawduni aduga other ministers shall be appointed by the governor on advice of the chief minister haiba they minister hold office on the pleasure of the governor hain si law the very clear ni da adu english to english mo afral di faktarani aduna khoi maitor da han be wani bab tana na baina aduna claim tawbiro claim tawrokanda adubu sida horen hairo matam letraba have you asida fadram le aina kum khali ni ko sida claim tawbusin mamang da claim tawrani ka haiba MLA ga yarum bane khata ba da bu ko aina khamda claim tawdis keno ka mo center se kidi ne ba ko claim akhoi da tam dana akhoi ya dana claim tawi hai to ni moi se discipline yam le adu gi damak ta di we salute 1000 time 1000 natte lakhs time to we are crore type kai ru discipline lai basi manipur gi MLA sidi ki tamba yare sima yam phare adu aina claim tawdu si moi gi discipline gi dum le re adu ai wakhan da di claim tawbu se sina more discipline lo kai no kanda claim tawdu si constitution makha da ne akhoi gi honorable prime minister Narendra Modi sina khwai de respect to khwai de salute to se kanam na te mi na te ko constitution ni masi ki praman haibu handak chahi gi handak chaina tre mamang chahi gi 26 November si constitution adoption ne 1949 da adu numi che constitution day sambidan diwas to bu da mana sangaga laibak sina laibak ka punati ko khut laibak ka punati laibak na direct akoi ki kanona iroina waiba du maina constitution da ahum lak 3 time makhong thoksa ni microphone yaw khong da dang constitution apak parliament house thambasi da aduna takpadi aduna claim tawjare sir kai gina kan nang na khwai respect to riba constitution ni makha da khoi tawjari sir haiba da ai khamna ne modi se mom le ro esumi he no ta sa tharo bondu han har ka do male aduna sat pun sung do mal
Okay, adabu national party amakhangni, therefore all the decisions should be taken at the national level the decision laugadabani haibagi wafam sima lerabnina asagi state claim tawba akogi number sure haba strength uchaba so the decision laujabe so the decision laubana yaroi government formation bu oiro PR lokthok bu oiro adubu akoi sida manipur dangana sina government sem ge hatar de koi number su le jare adu chalaga ngasi state claim tawgadabani process su mangadabani constitution piriba khudong sa sina gadabani haibna singba mayam hairi hatar aduna so sida even PR lokthok pu oiro Delhi de chalaga wari sana gadabni hai PR lokthok han gi hai tar so jan thambegi matungna constitution linga sagi governor na okay so na claim tawre adu targadi koi lenga seman bhai abi khudong chaba tawrose hai na report ama thabagi wafam do governor na son digi tawgador hai so decisions should be taken locally hai Manipur level the decision laugadabani habi wafam ni adu Manipur level the decision laugadabani governor da chalaga state claim tawgadabani PR handok pu ro lenga semu boiro hai mayam se hairi locally decision laugadabani hai locally decision laugadabani haibasi koi pepa ngang mani hanu sudum haibasi dum leiri aduna adu itar gadi ngasagi law and order se improve torakandadi center na su koi hairu do tabi gani aduga soidra semakani center na su party anima ki music asi adum unaraga wari sanari sanaba hograbni mase nong na hogodon already tawraga lerabne aduna yam thuna situation improve torokani and government will be formed haibagi wafam si thammi adu on the very contrary madu ona tena bada ngasagi kukil ge civil society organization oro kuki gi MLA oiro aduga khulai pai bala lo lup sung oiro makoina Manipur da popular government ama formation tawbasi support sung do toroi habagi koi opinion se mo mayam la yatare aduna sigi situation sum lai targadi law and order improve tawdri therefore we cannot have government in Manipur habagi wahum se lakadori bra oja MEIBON kumai thambi bi ai iside ko nei mu yasra sumai nei ying siko akoi hujigi hali bo popular government lakna bagi se akoi parliament da home minister masamak na haiki ba mka point ai na sumni sing ramdi hali ba honorable former administration resign to ki mutung da government formation to ge na claim to lok bagi de makta akoi PR thambani haire adugidi hauzik adu hairabnina matam adude lo refer to bagi suwai haide aduna adugidi hauzik hairiba formation to godaba matam sida hauziki party yaudena government form to biya de habsi hauziki honorable emiration ji khanlongni party hundu omnaga government formation to gani habsi masi oithok tabani masi kaino ina masi hari se party leader khan ba si MLA na khan ga bane te ba party hari budi Manipur da riba BJP Pradesh na leader president yauraga akhoi gi 100 lakh do riba government ase mana leadership oraga mai makha da government formation to na ba hana party gi resolution ama lower matung da hari banu pa nu pi sina akoi mani register gi koi gi oiwa party gi lead to na leader khaliko hena hare matung du da asai ko miam haido ma leader leire adudi madu leader bu kanan support to gni BJP marakta sudre khalase adudi hariba India da seminary ba singsina back to bra formality ra di madu he khalbaga hariba NPP ne support to ge so in written da koi BJP gi register khaliba leadership ko support to jare irakada NPF irakada independence irakada asi punamak asi loram matungda madu phangna matungda party president amasung haiba khaliba leader aduna governor da pigi da bane asembadi masi kalam laga ekoi MLA masi sure ne yade party hundo ambasu yade ba government formation popular government lakada basta asi da sumne mada hoi claim to do base masi khangna claim to do base kai gino aduga masi khangna party yaw do biya de leader khambada party ga haiba MLA sinsiga masi matang da government formation matang da kai gino moi cross discussion or so amo phamdri se aduga atopa party to ko national party ne hajariba BJP party se adiga haiba party president Manipur se ga phaminaraga leadership kramai khansige ana khansige na hoji phau khandriba mamdi BJP government BJP lead to ba MLA government pam de have never government sin the high sin the government formation
popular government la haning bagi ngai adubu formality chumdabagi government la oi haibane ba already hariba formality chatba MLA singsidi Manipur population popular government thamning di habsi thamoi nungdo leirab jara sineba maroi badi masi tasena sina pambagidi asengba Manipur bu nungsijaba Manipur gi damakta khanba hariba Manipur da tholiba issue si solve tawningba leiragadi hariba kariba MLA singse understand tawudabane ba ekhoi se masi public si ware law and order yadre aduga hojiki lona makki awa khak le adudi ekhoina responsible lawdari kana logni haina khalagadi hariba party president hojiki madam sardada hairaga akhoi leader khalage government formation piba pi bari tunga bani khanbadi hana khanbi yare ba khanbasu khandeba aduga khanninga su process tawdaba formality su tawdaba just muga kata go ami ani sakasu government formation gi wai sana basa pani haire mi teruk sarasu dum haire adwa mi handak chakhi bising jo 26 MLA statle mo jo haire adu gidi ai khoi gi leiriba responsible law de peace lak trifau haire gati peace halak tripahan mo haire peace lak trifau di government se mo haire peace lak na bagi damakta moi leadership se afaba makhalaga ekhoi magi makhada leader khale ado di mana leadership oiragidi soidra Manipur da peace lak ani law and order farani leriba misunderstanding de thokiba akhoi ge communal class huji thokiba issue magi leadership makhada oiragidi soidra ekhoi peace lak ani aduga solution lak ani haiba makak government of pressure to ba machang haba thazan ba machang haba adu leader ga kam haino mi u thazan ba haibdi I have di ma oragadi leadership ma oragadi koi soidana afaba Manipur madu oirani aduna nungsi chana ba su mar pu pangamani any koi differences lebising chu man solution pro pangamani haba amaka accept pama thazaraga hariba party ke through the legislative leaders mani haina yana ba masang haba madu khak bu tamda government of India na yengani ba ma moi hai chummi ma we yadi yarani adu mo thajaba makha du government popular government semangani ba adu thajahanba ngamdaba group na just chatlaga ngangba khopana do thajahanba masang ba center bu adu kana thajangani ba hariba register leadership patik chaba mo oi tai ba madu natradi center gi apamba Mokhoin penjaba amaka udi faudi sakasi la oi habse na asake ani okay leader ama have tare ko gi ngasai gi leadership legislative party gi afaba leader ama masi leadership have tare masi leadership ki asoba crisis amara have gi hum dune du jigla riba akoi divided party ha divided house divided opinion asi dadi lenga sem matam da popular government lang matam da popular government da support toru hadra openly cookie civil society organization Su groups and one of the MLAs su yauraga koi debate discussion namad hai phongdo kebel re no to popular government hai support toro hai adu tarsi ki divided oiba marak sida leader ama khangna hai riba community me amgi differences of opinions si differences se lehandana mana lenga par ga dil wena mak si address tor kani hai aba leadership akoi puthok ngam godori bra adu puthok tar ga su amu ngai ga dori bra law and order gi dori am lam ma legre ojam ta kwai thami be Manipur da government ama sembang ngam da base Sigi maram si ID yang saya na aham batam jakri duni. Law and order ki problem na te. Okay. Ko. Ado di karino. Har kanda. Lambi ni khatang ay haram ge ko. Amana ay khoi ki MLA sing se hojuk phawba pun bangamti. Sima ko khangmi na gadam ni ko. Khoi pun bangamti. Karino kan mo na pun sali. Nada. Sali ba pun sali ba se. Sali ba sida khoi na haibana magi lising makhada ko. Anyway, amada har je ko. Tuomba ko ba mi amasina mana leader oi bada mai makhajda koi puna mangna loina sagot laga magi da makta koi magi matung ilaga koi si chatli ni haragati center su khoktuk chane ko akoi si moina kamai to ki bu halaga amada mo hajan amada ha divide rule sanaraga thamine ba ko asida hiyangadam ni kana no je koi mayam loi khangi mayam Manipur da lei mayam nin khangi ko suna kanda akoi gi hana gi simisa so leader oining bagi na daga oinina bo hona bagi pot ama mayam tai Pau ta bani aseng makang de ko then suna kanda speaker gi sutai atai mayam sutai baba ni khakten na table lai sing tra ado nakai sang bamadi sange magi barum da MLA khara BJP gi MLA khara leire
sum la kadana BJP ki MLA khara leire natra adu leiraga adu bo punma ngamdraga kamai tokna Manipur pungam de no Right. sum drai jo Manipur pungam to leite ba sida MLA bo punma ngamde adu su BJP ki MLA Yes. BJP ki MLA bo pungam draga kamai tokna moina Manipur bo apun Manipur ma porkane haiji ai angak pam ne khale ba di ko oiro da ba pot amane ko ana hoje akhoi ki mangda tai kuki singna kari pa gamen ama semba moi yai hoi han dong ya de ha gam leti ko gamen ama semba yai tabu di mu haiji kai no sin mu haiji ko alternative gamen ama ha bi hana gi du nataba mi amana leader o ga di mo shu yai ha bi chadum lei moi adum lei ba ko adun mo shu dum moi na haija bai wani moi mang da dum divide tarum gani amana khara yaning gani amana khara yaning da ba si masi mi hongna bi ni ko si ma lei aduna hojikti si le kan sida noi masen gi divide to aduna hana tam punsal la kanda then nogi pullagadi sai center gi losing basing sida moida wakal tan bangam gane then message am jo pi bangam gane ba noina Manipur do sanari ba pot se sanar nu kai doge kuire hai ba pot ma khak se moina hai bangam ne hojite kai dore ada sangam de kari gi sangam de no moi babuk te lari ba phatta ba mayam do aduna sang bangam de natro moi masen tharum tongnari ba mayam do ada di khangi natro aduna ne tai ai na ta bada masai kano sambit patrana han ba pha lakanda ari lakanda snoi me amu yanar bro pun noi pulla bro na hangi emili me am chu da arda hangi arda hoi emili am de sawe do hang badu da ko madu nangi business na te gar man hai ar mi gi ywa tawu mi du da ma hai ne ba ko sine ba le sinje aduna mi na khangi center na khangi akoi masel divide tawi ha khangi ko divide togun gamen ama semba pam tar gadi law and order se sidagi hena maru ebadi karino hagar kanda ngasagi MLA singduna pula pullaga center gi leader sing duda ko phajana convince to bangam ba khak changne natra aduga MLA singduna center gi lu sing ba una badudi hairoga protocol na yati kari protocol BJP da protocol lebro gamen semda do protocol lebro sine ko aduna khoi ngasai hajari ba potone hojide ka dawre ngasai masing du thinarani masing du kanana soge kuthabo suragadi claim tawrani party haiba leiroi party netam haibam leiraro natra claim toksalani ramdi midi akhoi nawai tawrudi mayam yambiro na ngasai house da assembly da no confidence motion pukane na mui natro matam du da mupo da sal natro center so il natro adoi PR thami natro mas loksoi natro porse natro sumai tawdana gamen ama akhoi di masing asungna gamen ama semage na claim tawrani hai kanda BJP ne kari hai ngam doino natro aduna ka dore moina claim tawdu su ka dore indio ina tawradi kamai tawni BJP in tawradi kamai tawni akhoi di agano BJP party na moi sogati hai dong natro adu MLA ge party ga tawnar pata natro akhoi BJP ge MLA nati se kanana kari hai doino hai pon daktro Right. sigi film se la kanda hujikti aina haininge Manipur da popular government ama lahen gi hai targadi MLA sing wakal phajana khanbiro akiba thado BJP dagi tanthokani haibagi wakal thado ko thado natragadi madubu no na kile raba ar center na tawbine na sum ngai raba law and order phane na sum ngai raba adurgadi nogi markso admaina hairba kangu do Manipur da government seba pap da kangu ni se kango ba Yes. hojiti ke dore no yam sungchen naro then claim to ba jin khai maruni ado claim to aduga ngasai da constitution ge hai pora bu no na claim torkanda ga mena ma hana semgani hana wasak logani wasak loba loibaga ngasai natradi gano PR se ada lo thokane natragadi constitution crisis am lay ko hana wasak kadam ne hana wasak kadam ni aduga maji kano to ge temporary oina hai tare ko batam karani oi borso maji kano ohingadam ne ga akoi ga mena ma lehende yadi manung da ko lehengani ado den adu manung da suna kada ge thok kadam ne habadi claim jina hande yadi ga mena ma hana wasak log dagadi constitution crisis am thorkane se masi akoi na sum khang balai ko aduna aina aroi bada aina hajaningi akoi Assam gi election amu ngai gumsi Bihar gi election Manipur gi PR ga kai mail nati ko gamen sema kai mail nati natra aden adagi law and order haibado adum law and order is adum matam khra adum leira da bani ko sahi da nati sum leira da bani ko anu ba gamen ama la asu kwai da gi kok sa ba gamen adum oigani hojikti oine ba ko se adum leigani adum sarang ba phim ma adum leigani tamna mai injer kani tamna mai handa jar kani ko tabudadi center na sanari ba mana pai ba khurji do amtani thado halo
adu thadok podo nui mayam gi honam mandal leina ai shwan jam thamjaki Okay, MLA mayam sing asigi hona jaman lai maru ina BJP ki MLA sing gi lingjen mana bamba yam chauna sangi madu strength utpa matamda lingjen mana re on the same page same board an utpa matamda makhoi sulum na lawni habi yoham sing duni adu bulai wahum de Manipur da presidents ki rule thamgiba matamda law and order gi wafam si pangide law and order na nate aduga Congress ke mai ke digi no confidence masan thagalak puduna maram oiraga koi PR thamgiba nate karamtana hanagi semsana resign to unutang da kanamatana stay claim tokta bana maram onaga lenga sem ge hak tabana maram oiraga PR si thamgibani haibagi wafam si Lok Sabha Rajya Sabha da already Union Home Minister Amit Shah na hongdo khraba leirabani na hojik law and order gi issue me injal ai sikarai phaw maram chari bagi habagi wang dumadi adai dum leire adu lai wahum di governor gi maike di report am pir matungda masigi president's ki rule article 356 se Manipur da invoke torok pani habitare adu targadi ngasai ujana thambi khiba uja premandana ko gi Manipur da leiba lengak sina constitution ki provision makha da lengak se chalai jabang amjadre maram aduna PR se thambani habagi report am yarom ngani habni adu hojik ujana su mamangi episode am da ujana habigi bisi कोई मणिपुर के लेंगा तो ना कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन की मतुंग में ना चलाई बंगम दबदगी पीआर थमगरे अदु हुजिक लेरिबा पीआर असिनसु कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन दोंगा ना चप्पा गमदरे अदु तारगदी करी अमु अप्लाई तो बदगी हाइबी अपन हंगबी है तारे तो ना कॉन्स्टिट्यूशन निंगथेना कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन सिंगा ना चलाई बंगम द तारगदी अदुगी प्रेसिडेंट्स रूल दुगी महत्ता कोई लेंगा अमल हनबसी मधु ने हेना मरम चाय हेना हाइगे दुरीबरा अदरवाइज कोई ngasai lengak ama halak pahai basida ngasai February ki tang 13 gi mamang da leramba state ke lengak tu na su Manipur da leriba law and order ki situation hai ga irang si am kana violence har ke law and order na tabta maruna violence control to yam kana ngam gi di aduna hujikti violence to bi sang su handagre habi of musing bele ribiar gi matung da aduna ano belenga ama sem matung da adu ke lengak tu na Manipur ki crisis se solve to ngam moidra habi aki bana le maram oiraga kanam tana leadership ki keno se loaning drabra maram aduna koi lenga sem no bdi honari harga su leader am puthok ngam da bagi issue ma ataga pun pusan tasan ngam da gi am su crisis am su tenari jabai manda kamai thambi ai hojiki si amasi baisi persani law and order si di constitution da yaude ma di khoi gi 7 schedule gi khoi gi list number 2 yeng basida khoi list entry number 1 the public order lerangani entry number 2 the police haba si punjalaga khoi na law and order ni na sum bam sabe wani aduna law and order state subject ni ana law and order ngak te haraga akhoi gi PR thamadi India ji PR ngata ngai ne West Bengal ju bera le dum kem kan ta ko eba Mumbai bokta dum law and order bera le na Taj hotel de attack tawri ne Delhi ju bera le ai aduma le aduna ina khamata sarkar semalaga dum sarkar sina dum law and order se lakshan na ba dum sathaba aduna best policy ni adu constitution yawa constitution yawa article hum samna duni aman article 355 aman article 356 aman 365 355 pau adagi 365 pau 356 pau ahum si manade hoji close to government state is not carried on its function in accordance with the provision of constitution yaw ngane adu da lo sattu ji an adu potu akoina mun yengom changi ada ina khamada law and order ai di kaire da sarkar semge ka haibse kusale 6 manam phani 6 manam lakto ni February da ta do ni ba ko adu ai du gi marak ta semge sembiro adu matung da di esa bo mai case haibani yam tu na PR thamgano ena adu da khallaga house dissolution ki pot da su lakpa su yai ba ko khangde ko lakpa lakta ba lakpa ki pot le how PR kuina thamgano haibane ba suspend animation kuina thamgano haiba adu ki pot ni ade hoji ko za haiman ta thambi ba claim ni tawdo yaroi ko claim ni tawgani duga PR han revoke tawgo daran tragas government sem go dai PR le di government sem yaroi kaino mai recital yauri ba government uthai ri ne ba batang khagi ana PR si revoke tawni adu yam thuru tawni ngasi tawbu ngasi charo sangi ne tawbu tawge jagdamika park case tu nungdang du sarkar semini dna atawdabu hujiki number do su kai wabiru no ai wakhanda mi khona claim tawbiro mi proof tawdoi ni ko proof to di assembly da tawro governor ki rajbhavan da tawro assembly da tawne jagdami ga pan hai je floor assembly da proof taw haibani ana khamada si mi sang tu oi go da ha ma sai no pa don oi ra ga di lai poni na sim se oiram di pitok pusin khar taw loi phar ga heng andum ga sai gi yankhai bu re humbu le bra khamada somlap na ni phu mari manga ga dum support taw kani mani pusara lai ba ngai poni da an power pai bu da loi ni inna jabani da opposition ga le hu poti mama ngai da su ana adu gi poni na first and foremost the claim to bom ni changi adu claim to bu du claim to ha kan ta ai claim to ro ke gai thok to pudi yaro ba national party ni na adu manung na tong no tong ni da
ai claim tawrage sir yabiro ko ai party मैम गाड़ी थौदों न मिसल के को चलो चलो मंगो ऑल द बेस्ट खान तौ दोय ने को अदु दु मनुंग चेंग द इसेल ने क्लेम तौरोगे को अखोय गवर्नमेंट फॉर्मेशन तौरोगे को दिल्ली द अदु तौनती माय लीडर अदु दिल्ली सब दु लीडर ना मी अमा नि खकना सकदौ ने अदु बु फै हंदा किसे फाबम ना अखोय याम हाई इन बा मिनिस्टर कसाई एमएलए मैम दु लोइना हाजी तौजरे हाइदि सखंगनबगी चांग समदि फंगे ना संदि पाट्रागा अदि संतोष का को मदु मदि फै अदुगा अइन खमदा हौजि लै सिदा हौजि होरेन सका सेमदोदि मानदे दे सेंटर द मोदि सेंटर लोइ काथोक सखरे दे डेडिकेटेड एवरीथिंग टू द सेंटर स्टेट के थमौद्रे मोइना अतोब लेबाक यंबियु कर्नाटका दा बीजेपी सरकार सेमबदु मोइ इलेल अदु मोइ मरोन लोनरगा दिस आवर लीडर मोइ मा खले सेंटर खनदे होगसु हा मोइ द खनरगदि मोइ द अमनि दो खन अखोइ सिदा सेंटर न खनबिरो अखोइ यारगे मा हाइरिबको कयु खनदुसिबो नोइ निफु मरि मंगा कुनगा मंगा तुक्तगी अमेता खनदोराबा मतमा थोलो ओइद्रो आई ओइ यारोइ आई ओइनि अनि गुम थोला का अनि दुदा सेंटर न deciding factor the moina arbitration to ban lo to bu maina alternative resolution ta na ban mo lao kaina ga sa phasna thakomi karm am tang sing mangam mi chi mi we ni kain khala ka de center na na chu lai da na ko classic tra hotel bhan la ma thong interview to khali amai to adu lakchani this second ni adu bjp constitution di constitution of bjp di mo gi list di assembly gi leader du moina kar iba sing khanja gani election tar ga yaw bani da aduna aina khamad ma si lo si khak in bu chu ban khali lo in ba sina base ni hayang mi ne yela ga su aina tawjagi according to law ni hayadi samene an according to constitution matun aina claim tawjagi bani hayadi constitution du di kanam ye payadi huiba soai laws above you koi prime minister wange saure le jari ni ko constitution matak le duin adana huiba soai laws above you ni adana law da haibu sathabiro the simplest ni adana upai letter ga di resignation e mass haidana ko kai ba ki type ta khoi nupa thopoina akhoi punna phamje thadok chare thadok ba natra hoji option am leri center suga yakter ga saka de semde adamina ba saka semde ga democracy art thokte dana ko adana 2/3 majority kap thokom chang nongmei nati ko kap to je 2/3 majority moina 1/3 nati 2/3 ama 10 se gi matung ina 2/3 kap thoro adu regional information am tawro ai BJP national party ni haidu regional party mo onthok bani khang de kaino tawbiro adu saka semi option adu dabudi dissolution tawgi success very high dissolve tawasu nupa thok na haye akoi saka semi yada de constitution gi matu akoi tawjaki bani akoi constitution ngak kanghu ni Dr. Ambedkar gi photo du thela sat pada board am ko ka ku yari bako adu mamsu thi bada ka leora natraga de khamada no option semi dissolution is on the card aduga saka sema ga loramdai siramdai gi thamari manga pai badu den khanga du pai ko dong ne du singlem na resignation in ma natraga na hoji to well am di lere 164 gi 4 164 da simis oidraga su bot ka daga su leader obi yai ba ko adu moi mam du khana chaina ba leitra ga su leidi leiri na ko adu we are very proud ni simis obi mi manga taru content ga tholak pa 60 ga yankhai ma ga leiba sida ana ya ga di 164 gi makhada anin kapu ma natraga su ko manipur gi mi ma moina khangat piraga khoi handaki lemhori ba tam sidi masigi nupa sida masigi nupi sida khoi support torosi 164 gi makhada thartu di oya doine masi amai ohelasi kari patnaik parang lu am oidana urisa daga adu oibani madu ohelasi kadauge na khanaradi an ka 164 si ju katang kano rasna the SKTV highlight kha tobiro I think they forgot there is one provision called 164 gi close number 4 am yawi ji khangbiraga homo sawa masaga kanba masak su phajaba leidana ko like ka haiba mim sanga ga tang tha mari no na na khairi na ning kapuna nayak tu da tha taruk tu ore tu jai mun ta khadi nei rakani da ra ja ba mo ha adu ba na ka tawul sumu ga khale okay akoi gi hoji phau bu mikhal thengna tri ba ha tare mi ma mayam na koi pa ba mi ma khallaga ma tha taruk phau di semester hen ba yabni na adu maina leader ma su khan be keno leadership khan bada crisis ama within the party loina ma candidate taruk tare tholaga semester winning bagi pot ma lerabni na makoi marakta indecisive oi badu for the last many months mayam na thengnare therefore let's pick up a fresh face anova fresh over face amana ohen basu yabra ha bagi hom duni adu hari ba decision mayam anova bu lo bro hana gi bu hen bro amata akoi soy sida manipur sida akoi regional party na te adu akoi soy sida decision lo budi yadre whatever be the decision all decisions should be made in New Delhi है भी हमसे फोंग हम थोड़ी ना निर्णय ले सकता है हमको तो अप्रोच हो गया कोई माइके दीदी अप्रोच तो हर मैं डिसीजन कोई लव दो नती है बगी वाफम सु हाने की चीफ मिनिस्टर ना फोंग तो खरबड़ी ना नाउ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव तो दी फाउ दी ना तरह सेंटर ना पाम द्री भोग दी मणिपुर दा प्यार लौथोक पर तरह अनो बलेंगा लाख पाए मसिदी उद्रे है तरह दुगा नवंबर तांग कुन भोग की ममांग दा नत्रग मनुंग दा लेंगा लाखनी है बसिसु नवंबर के तांग तरा मरी दा कोई हारिबा बिहार इलेक्शन की मखोई
result hai tare election gi result ab matung dani aduna bihar gi election ga manipur gi law and order ga karai da mari le nam jano jo wahang ama lak tore tangkun adai da sem ni hai tar ga di adi tangkun adai yorok ta di manipur gi law and order improve tor tor bra bihar gi election lo salam dai da manipur gi law and order gi film se phagalak tor bra phagalak kan lenga sem ni hai re gi wahang na chingmani aduna hai wahang mayam sing asi tabadi nungai ba tawdo go man ba mongi mong ata hari wari ma narrative ma am thambi basi masin hena miam da khorang khosau nar pu yai if lenga semak ta targa di habi nor setang sigi the multiple files get essential mata files njering sigi essential mapung ban bidam ta oza huma poro bisam ko na tha chapuk chere appreciate your joining lo name pun mar sunga sigi essential kram to bi bage SKTV Manipur ge tongan tongan ba social media handle singda join to biraga comment amadi feedback tha birak pya gani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Ras signing off kurumjari